kemarin ulangan gimana? Wah, kacau. Jelek mampus. Ayo, tolongin gua dong. Tadi gua digadoin. Godain. Oh, iya. Siapa yang godain lu? Bocah mana? Bocah situ tuh. Namanya udah ada gua samperin. Samperin nih. Samperin apa? Kagak. Samperin. Ya ayo, pulang aja udah di belakang. Sama aja kita balik duluan Lu dong. masih kagak percaya sama gua? Udah bang, biar gua aja yang nyamperin. Emang berani? Buset. Emang hebat. Lah bocah kocak ngepelin gua. Kemarin gua lawan 13 orang kagak lari. Wah hebat. Kok bisa? Gimana gua mau lari orang gua bangun diinjak. Wah. Ayeng kemana? Gimana di ulangan? Wah kacau. Ya jelek.